Shugor naga Slem jong unong san Hima. Ki kertong yakun jong ka Meghalaya Police Recruitment Arjar Pusan, haka hanyo dari Urisau Arjar Pusan kilalit mi ishak office ka Central Recruitment Board, kebadan hagafling, haka bede bat ki Jingpynmih Slem ban pelat yaga result written exam. Omtang kata handai ki Samla kila pensnguru bakila syak syukur, namar lakular katkum ka official statement bala pelat haka khatsan tarik, jeliau, baong bakin pendap yaga recruitment hapo lai benai, handai mentaru tang ka result written exam ru klempat pelat. Kumta na kaliang ki Samla kila let ban wat Jingpynmih baki ekadaw baslam ban pelat yaga result exam. Hagani sngi la sakhi baki Samla thapkam Pulit kila wan hado daki phongut. We understand very well. Like that conditions, like that the you to explain it to you, only explain it to you, and then you never got it. Na ay nakabalik ko. Lili, ali, baba, ali, wanan batay na mariol, all aspirin, wala kong mariol. Agad-agad niyo, kang pinado, malang pa. Ngayon batay nga ifibet. Ada ikran nga bati authority hapo ayu. Kiong baka ni kadi long process. Kamdi tang spa na asbangot. Dikilak. Dikilale corrections, kilade le corrections. Kidanggan yang ki papers ben hable corrections o kiong ka result in Jingpynmih. Wat baru la defa ini saya nak yang jongka rendu tu hanya lami fisangot. Nama punya macam saya dia beli. Dia pun dona. Yang kalau dia tang sama itu dia lenting tin bapai fee. You have got the rights to know also deh. Tidak kau hak mentil. Tingginya lami fee itu bisa bapai fee. Long